تهدف علينا ليالي الجميلة بين القمر والهود والحدود الأصلية والغم والهنا عشفا جميلة شرع فؤادي وأنسى بها فرحان والغم والهنا. Di sini ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan kali ini. Yang pertama, saat ini saya di sini juga tidak sendirian nih, saya ditemani sama Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah amma ba'da. Yang kami hormati Kepala SDN 01 Sunan Kalijaga beserta Dewan Guru dan stafnya. Siapa kita? Oke, lagi di mana kita? Mr. B. فيها روية خيور زيم وكلنا يريف دفيلة دم الهجر ولا بالحبيلة ويسليه الله فارسنا الفرجاء دم الهجر ولا بالحبيلة ويسليه. I'm a mess, you think it's funny. I would bet all my money that you'll be the death of me. I'm falling, you're letting me touch my hand and my whole body goes haywire. Yeah, you got me giving the best of me. I'm kissing the enemy.